Ja? Ja? Kijk, ik wil nog eens zeker in mijn darlings. Ik heb nog geschreven nos of los. Ik heb nog geschreven nos of los. Ik wou zo zeggen. Waar is die rak? Moet niet waar, ik ga niet jou aanvallen. Waar is die rak bij teams? Ik weet niet die positie doet. Wie zou er niet in aan? Wie zie? Als ik jullie. Jullie die first teams. Gang maar jullie like klein hoor. Maar alright. Kijk.
Ek wil net, ons die aand so 'n bietjie kort krip, ons moet 'n bietjie laat begin, so ek moet nou al my grappies ook net so maak, sien jy, maar as jy my heel aangee, dan kan ek heel aanpraat. En wanneer vir julle sê wat rugby speel, moet jy vir jouself speel nie, né? Sarah op die veld, number 1. Probably number 1 should be die Here eerste, né? Julle skree nie vir my hart genoeg vir die Here nie. Ons sal 'n salwing moet begin in hierdie plek. Die Here eerste en jy speel vir jouself nie. As jy sien as ek heb pasipol. As jy dink die ref is 'n probleem, hy blaas die regie, korrup vir my, al moet ek trompet blaas, ek sal vir julle kop blaas. En dan in die onder 19 aanspan van KN. Dis hier 'n dreigement, né? My laaste juffrou Banda, laaste jaar gehad, toe sit ek voor die TV en ek sê, kan hulle nie net reg speel nie. So aangesien nou dit nou kan my like haar laaste jaar, as kan ons net vir haar 'n wen hierdie jaar gee. Asseblief. Ons sê nie boe nie, julle nou so mooi gepraat van unity en strength en so, kyk hoe boe julle dit nou. Nee, is verkeerde co-host. Nie, ek call out, where call out is due. Without further ado, roep ek vorentoe vir juffrou Banda, om net 'n kort boodskap vir julle te kom. Funny story, altyd as onderwysers vir my gesê het, ek moet my bonjo in die klas en nou vra hulle om te kom praat in die skool. En dan stuur hulle van my hoof toe en dan sit ek maar net daar en gesels met die hoof. Dank jy weer nie. Goeienaand mevrou Oppold, ons borger, die personele van beide skole, leerders van beide skole, dames en heren. Eerstens wil ek namens Klein Liedeburg Sekondêre Skool ons opregte dank uitspreek teenoor die Orient Sekondêre, die gasheerskool van Derby 26, vir die puikreëlings tot dusver. Sterkte ook met die verdere organisasie. Vergun my die geleentheid om ons dank te betuig aan ons hoofborg, Eerste Nasionale Bank, wat die Derby so getrou ondersteun. Dank gaan ook aan die afrigters, personele, ouers en die breë gemeenskap van Parelhoek. 'n vraag aan die sportmanne en sportvroue van 2026. Watter internasionale rugbyreeks begin vanaf Saterdag 8 Augustus 2026? Dis reg. The rugby's greatest rivalry between the Springboks and the All Blacks. Volgens my kry ons die beste voorbeeld van ons derby tema vir 2026 in 'n tradisie tussen die Springbokke en die All Blacks. Na elke toetswedstryd kom die Springbokke en die All Blacks in die kleedkamers by mekaar om te gesels, handdrukke te gee en truie uit te ruil. And they leave the hard battle on the field. Dit is na my mening
'n toonbeeld van in strength we compete, in unity we meet. Ek wil elke deelnemer van Derby 26 aanmoedig om jou opponent nie as jou vyand te beskou nie, maar as 'n uitdager, 'n partner in the game en iemand wat jou eie vaardighede gaan toets. Na al die bloedsweet op die oefenveld, is dit nou die tyd om jou vaardighede op die speelveld tentoon te stel. Sir Bobby Charlton van Manchester United het die Old Trafford sokkerveld as the theatre of dreams genoem. My wish is that all learners who will participate in Derby 26 will transform in different fields and courts where they will play into their theatres of dreams. Dan die sportvelde en bane van die Orleans Sekondêr, die Boileau sokker en veld en die netbalbane en voor stadion die plekke word waar aspirasies, dramatiese oomblikke en die drome van spelers en toeskouers verwesenlik word. Let us compete so that we can finally meet. Thank you. Baie dankie mevrou Banda. Ons waardeer regtig die woorde. Thank you so much for putting it all together like that. We really appreciate it. Yes, it's just like Ms. Banda said now, it's a skill that we are celebrating here tonight. There's skill in sportsmanship and skill in the arts like we did. Congratulations on this dance team of New Orleans Secondary. Well done. Without any further ado, we call on our queen of New Orleans Secondary. Mrs. Tonight I'll bring a little balance. Dankie vir Banda vir daai pragtige woorde. En natuurlik vir ons bemoediging om Afrikaans net so mooi te gebruik. But I'm going to switch to the English to bring the balance tonight. Program directors, distinguished guest representatives from FNB, Mrs. Banda, staff of Klein-Leeuwerdijk Secondary School, our guest speakers, coaches, teachers, and most importantly, our athletes from both schools. Good evening, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to welcome each one of you to this special day of function where we gather, not as rivals, but as young people, united by a shared love for sport, teamwork, and the values that it teaches us. A special word of welcome, once again, Mrs. Banda, to the principal. We are delighted that you could join us this evening, and you came back and on this height, and we are very privileged to have you. Now, as we prepare what promises to be another memorable Derby week, although we will compete fiercely on the sports field, tonight
reminds us that competition and respect go hand in hand. Our rivalry lasts for a few hours. The friendships, mutual respect, and memories can last a lifetime. To our valued sponsors, First National Bank, thank you for investing in the development of young people. Your support extends far beyond financial assistance. It creates opportunities, builds confidence, and allows our learners to experience the many life lessons that sport offers. We sincerely appreciate your partnership and commitment to education and youth development. Tonight is also an opportunity to recognize every learner who has earned the privilege of representing their school. Whatever you play, rugby, netball, hockey, soccer, chess, volleyball, basketball, table tennis, and or participate in any other winter sporting club, you are ambassadors of your school. You wear your school colors with pride. But more importantly, you carry the reputation and values of your school wherever you go. Winning is certainly exciting, but true success is measured by much more than the final score. It is reflected in your discipline during training, your commitment to your teammates, your respect for officials and opponents, and the character you display when victory comes your way, or when it does not. Now, as the great Nelson Mandela once said, sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. May we all remember those words during Derby Week. And this evening we are especially privileged to have a distinguished guest speaker who has genuinely given of their time to inspire and motivate our young athletes. That is a powerful addition because it shows your current athletes that the Derby is more than just one week of competition. It can be the beginning of something much bigger. I would insert it just before introducing the guest speakers. So, this evening, it is more special because we are privileged to welcome two remarkable young men who are sitting on that stage. But more importantly, and I want all of you to listen, who once stood or sat exactly where many of you are sitting tonight. So, some of you might know them there, but they are going to be introduced. But not so long ago, they were also Derby athletes themselves. They experienced the excitement, the pleasure, the anticipation, and the pride of representing their schools during this very occasion. The opportunities created through school sport, the friendships they built, the lessons they learned, and the platform that Derby provided became stepping stones in their sporting journeys. Today they have achieved what every young athlete dreams of. They have earned the honor of wearing the green and gold and representing South Africa on the international stage. Their success reminds us that every training session, every sacrifice, every difficult practice, and every Derby match can contribute to something far greater than we can imagine. To our athletes from both New Orleans and Glenn, I hope you see yourselves in their story. Today's school athlete could become tomorrow's provincial player, national representative, or even international champion. Every great sporting career begins somewhere, and for many, it begins on fields and
So to our guest speaker, we know your time is valuable, yet you have chosen to invest in the next generation of athletes. Your presence is a powerful reminder that dreams are achievable through commitment, perseverance, and hard work. So we are honored to have you here, and we look forward to hearing your stories and the words of encouragement that you have prepared for our learners. And learners, I encourage you to listen carefully this evening. Sometimes one story, one lesson, or even one sentence can shape the decisions you make for the rest of your lives. As we look forward to the upcoming derby, let us compete with passion and determination and courage, while always demonstrating sportsmanship, humility, and respect. And at the end of the day, the scoreboard will record the result, but our character will determine how we are remembered. May this evening strengthen the friendships between our two schools, celebrate the achievements of our athletes, and remind us that sport remains one of the greatest classrooms for developing leadership, resilience, and integrity. I wish every athlete from Leonin Secondary and Klein Hedeburg School all the very best for the competitions ahead. May you play hard, play fair, and make your schools proud. I thank you, enjoy the evening, and may God bless you all. Thank you, Mrs. Moffat, for your speech. I'm going to ask you to remain I'm going to ask Ms. Banda to join us, as well as the representatives from FNB. I'm going to ask our headliners to hand over a gift to our principal, Mrs. Oppel, as well as Mrs. Banda from Klein and our representatives from FNB. Roep juffrou Alexander na vore. I call upon Mr. Coulson to come stand beside me. I think another round of applause. Let's pause the rivalry for a moment to honor Mr. Coulson and Mr. Frolics in his absence as they retire from the profession. On behalf of the Orleans Secondary School, thank you for your outstanding service. We wish you good health, happiness, and a wonderful new chapter. It may be New Orleans versus Klein Hedeburg, but when it comes to celebrating your remarkable career, we're all on the same team. May your retirement be every bit as rewarding as the years you've given to education. Thank you, Mr. Wilson.
so. Maar ek was die lus vir Chicago nie. Toe sê my ma, skryf my in my KI. En dus ek in my KI opgeëindig. En ook om met aan te sluit by wat die vrou Oppel gesê het oor net herinneringe skep wat julle lewe lang gaan hou. My eerste vriendin, who must stop it now in the name of Jesus. Thank you. My eerste vriendin, ek word hierdie jaar 30 jaar oud, so ek gee maar aan my ouderdom weg, maar my eerste vriendin is hier so. En sy is onderwyser by die Ollies, is Jenny Abrams. En ek was skrik, hè? En ek wil net vir julle sê, sy is letterlik die langste, die vriendin wat die langste ken. Ons was in elke liewe klas saam op laerskool, by elke zin, moet so leer ek op elke zin, want ek was ons nou, dankie. En omdat ek nou die onderhoofddochter voorstel, is het vir so 'n eer om vir te sê dat ons die hoofdleiers op laerskool was, en was 'n eer, en is 'n eer om ek weet jy wil ek moet hoe jy praat, jy kan bly wees die kameras, maar is 'n eer om te sien hoe jy net in jou roeping ingestap het, ek sien jou liefde vir jou skool, en dit is nie ek wat net vir jou uitsonder, maar dit is net om vir almal te wys dat jarelange vriendskappe begin op laer en op hoërskool. So without further ado, stel ek vir julle voor aan Michaela Davids, julle onderhoofddochter. Good evening, principals, educators, guest speakers, sponsors, and all learners that are present here this evening. Please allow me to introduce our guest speaker for this evening. He was born and bred in Paarl, and his educational journey began at Charleston Hill Primary School. He later completed his matric at the Orient Secondary School in 2018. Now they say, some children learn to walk before they run, but he seemed to skip that step altogether. He started playing rugby at the age of 7 and quickly proved that sitting still was never an option. Before rugby became his main focus, he was a talented sprinter and represented the Orient Secondary School as part of the Medley relay team. So if you ever wondered why he was so fast on the rugby field, well, now you know. It was not luck, it was practice. During his school years, he played the position of wing in our first team in 2017 and in 2018. He played this position where speed, determination, and quick thinking are essential, and he showed all that in his character. After matriculating, he joined Albion's Rugby Club in 2019, before moving to Hillcrest United Rugby Club in 2020. Like many of us, his plans were struck by COVID-19, but one thing that the pandemic did not do is stop him from chasing his dreams. He returned to Hillcrest United in 2022 and continued building his rugby career. In 2024, he had the opportunity to play for Roses United and also earned a place in the Boland Cavaliers training group. His hard work had paid off when he became a permanent Boland Cavaliers player in 2025. Then, another incredible milestone had come. In October 2025, he was selected for the Blitzboks and proudly represented South Africa and made his debut against Australia. And this is a moment that many young rugby players could only dream of. His journey reminds us that success is not built overnight. It takes discipline, resilience, dedication, and the courage to keep going whenever life throws unexpected challenges your ways. So, ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to a proud son of Paarl, an inspiring sportsman, and our guest speaker for this evening, Mr. Ronaldo Stanley Young, aka Naledi.
as sportman en vrouwen van, dat is de derby wat de baan was, en ik denk dat is allemaal, of dat is allemaal geweten voor de jaar. So, ik ga nog, niet nog baie lang sê, ik ga heel kort wees, en ja, ik ga maar begin baie groot geraken. Ik heb op middelbaar gebruik, ik heb daar groot geraakt, ik gebruik al 15 jaar. En toen besluit ik met mijn mama ons gaan aftreden naar ons eigen huis toe waar ons gehad het voorheen. En ja, daar is ik blij en ik heb daar groot geraakt. En ik wil niet veel over vertellen van hoe sport en heel over andere. Ik heb 1 aan die ik op mijn phone gezet. Dat was 2016. Ja, 2016. Zo was ik van de audience en ik heb mijn kaart gevat om voor een boodschap te sturen voor vrouwen, maar ik zie dat hij is bezig met kritiek. Ik heb alle jaren alle sportcoaches gedaan op school en ik heb ook gevraagd, maar hoe maak ik als ik wil deelnemen of vorm van die groep waar je is en ik zie nog van mij gegeven en daarvan heb ik een contract gekomen en ons is nou mooi 10 jaar. Itu kon kilos na magkaraw alles na dankan mga green. Ja, so ek sê ek het maar groot geraak sa my ouma. Ek is maar ouma kind. En daar was ek in 'n lewe gewees waar baie iemand was waar my pa se jonge boetie sy skool loopbaan moes los om voor mij en voor mijn mama te gaan zorgen. Dat was nog eens een paddelpal op de stad. Ik heb dat mijn eerste 2 jaar teruggekomen. Maar ik heb mezelf gezegd, mijn adres is in de installatie. En ik begin toen rugby spelen, atletiek gedaan, cricket gespeeld, ik heb alles gespeeld. Ik heb zelfs toen in de Bosbeer gespeeld. Toen ik cricket gespeeld heb, wat bekend Nederland is. En ik denk, met z'n tot zover, kan ik nog wel zeggen, dat is nog eens een lang paardje. Ik heb toen nog 19, zoals vroeger gezegd, ik heb toen nog 19 met Albers gespeeld. Wat de eer en de voorrecht was voor mij om aan Chester Williams Oorleden Chester Williams gespeeld. Die nummer 11 jersey, en dat was ons hoogste bestaansjaar geweest. En ons het gelukkig toe het ons die derby gewen van Albins en Rangers. En toen ik besluit, maar ik ga maar mijn pad maken naar die bolen toe waar ik voor Wilkes aan spelen. En ook een kans staan om bolen tot in de toenacht te spelen. Maar ongelukkig volgens omstandigheden kon ik nog niet spelen, want dat is mijn laatste jaar. Kon ik in de toenacht en COVID-19 ingekomen. Was maar een beetje van een moeilijke tijd. Ik heb maar taxis gespeeld in die partij, maar voor mij bezig gehouden. Ik begon opgegeven, voor mezelf gezegd, maar wanneer ga ik het doen? Maar aan elkaar zijn in spits, gewoon van die president in het gevaar. Het gaat dan beter raken en dan kreeg ik niet doorgesleept en ik heb die getallen opgaan. En ik heb heel veel werk. Ik heb aan tax gespeeld, gezam. Ik denk dat ik van gehouden heb, ik denk bij je van de rugbyspelers. Je zou niet wat zeggen, maar niet van mij op die rol. En ik heb toen gevraagd om elke dag te gaan zeggen, want dat is altijd wat goed gebeurd in die lockdown. En toen nog 21 maakte weer open, die rugby weer begon, maar het was ook maar een beetje naaskrap van allemaal kon ik ook kijken, daar is niks supporters en bezig. En ik besluit maar toen, oké is fijn, ik ga nou een beetje saus gespeeld. En ik heb een beetje saus gespeeld. En daarvan vind ik maar mijn pad weer terug naar Wilkes United toe. Ik mezelf gezegd, ga maar nog weer daar spelen. Dat is daar iets voor mij. En ik speel toen Wilkes United, toen nog 21, toen nog 22. Ik heb 10 van die 20 wedstrijden gespeeld. En ik zie toch mezelf, nee man, dus ik kan niet zo bij je zien. Ik ga maar nog wat hoog in. En toen nog 23, toen kwam het ook dat ik die Wilkes zou spelen. En ik kan niet afvragen, het is zo mooi om in 4 te zetten, maar ik kan niet eens doen, dat is ook verkeerd. Ik kan niet dit doen, dat is ook verkeerd, dat is ook ziek, dat is fijn. Toen zei ik mezelf, ik ga maar klaar maken, die hebben heel Christen. Ik schreef voor mij, voor die man gezegd aan, ik ga
die weer bietjie salsa gaan speel. En toe die salsa sê was klaar, maar toe sê ek myself, oké, nou as ek besluit om met my water moet gaan, toe sê ek myself, ek gaan nou rood doen, en dit so. Nie die gesegde vir enige iets, ek wil dit gaan om myself te expressie, ek wil self gaan om my rugbyloopbaan verder te vat en verder te gaan geniet. En voor dit, 2023, dink ek die begin met die one-on-ones die video wil, as ek nie tot YouTube wil nie, waar ek die one-on-ones gedoen het, waar ek nog dit sa het, ek wil my genoem nie ei. So, ek het dit gedoen, ek het enige iets gedoen om vir myself op een level te bring, om vir myself te sê, oké, hoe ek gaan onthou word en hoe ek gaan exposure kry. En ek het selfs gesê, ek het self my one-on-ones gedoen en die one-on-ones het baie groot rol gespeel met waar ek nou vandag is, van dis waar die mense op my gesien het en dis waar die mense op my onthou. En ek begin toe by House United, ons speel die Telemaas Easter Tournament, ons eindig toe derde en ek kry toe die award vir die Pride Tournament, wat ek nie verwag het nie. Maar as ek weer het sê, as ek vir jou geniet en die buitengoed afsnijd, dan sal dinge stadig maar seker in plek inval en dinge sal gebeur. En iets wat ek wil uitgesien het is om 2024 in die Bola Totoa competitie te speel, waar baie van hulle wen. En ons het die Dayako Totoa competitie gespeel en dit was een buitenpal van my te slip, want ek dink ek sal meer exposure gekregen. En ek sê toe myself, oké, swaai, ons gaan weer probeer, en ek begin toe met een nieuwe werk, en ek het die oude team samen gewerk, en ek elke dag vastgesit met die werk, en te sê, maar, dit is wat jy daar is, en dit is wat jy, en een aan het ek geoefen, ek is op een reis toe, ek is toe van my, rugby maak ek in die reis toe, en ek krijg toe een oproep van, een van Bola zou lucht, as hy wil vraag vir my, hoe weer my week sê so, toe sê ek om heel coach en weet jy, ek dink jy aan het maak hier, want my week laat nie toe nie, daar sta jy wat ek 6 uur huis moet gaan, dan kom ek hier aan 8 uur in huis in, dan jy wat ek 6 week, dan sta jy wat ek vroeg opbouw, so ek weet nie, en ek gaan slaap met my my gedagtes op myself te sê, jou, wat ek met die man sê, ons sit elke dag vast, gaan hy nie dit volgende toe vat in die baas toe nie, en ek sê het vir myself, stel die volgende dag in volgende toe, of ek kan gaan oefen, of ek, ja, moet ek aan oefen toe sê, kom het sê vir my, ja, swaai, ons kan iets rondom dit weer, dan het ons altyd appointments gehad, afspraken wat ons om en by 3 uur, 4 uur in die wereld is, dat ek elke dag kan oefen, en dat het nog voor een maand so aangegaan, totdat ek besluit het, maar dit is een ding wat ek wil doen, en toen kom het op een situasie waar ek gekies het tussen weer en rugby. En ek sê toe myself, ek het nou al baie geleentheid dat ek al weer geskryf had, ek al weer verwijs, maar hierdie ene gaat ek aangryp en ek lus toe my weer en leerders en ek kan vir baie onderwijsers wat kost dit as jy jou weer los, so in een salaris die 7 maand en so in een bonus. Het is buitenpolop tussen. Maar ek het myself gesê, ek gaan stering in die kom en Kozavi sê toe vir my, hy gaan na die top 12 competitie, hy gaan 2 spannen optreden, wat die Havies nie vir hier invitering span is, en die top 12 span, waar is my hier en daar verskillende manne wat in die competitie gaan speel, wat ook deel van iemand, en ek speel toe die wedstrijd, en hy sê ook voor dit, daar gaan, dan is iets so 6 of 8 spelers, gaan in die groep gekies word, wat volgende jaar die high performance gaat vorm, van 2025, wat sy die Karoline gaan oefen. En nie dat ek my gedagtes al gesit het nie, of my mind al gesit het nie, ek het myself gesê, ek moet gaan om rugby te gaan speel, en ek het myself so express, dat Kozavi's vir my gesê het, ek gaan deel vorm van die Karoline se oefengroep, in 2025, en besê ek myself, oké, dankie toch, dis wat voor gebid het, en dis nog al las op my stories af, 2025 begin, ek het toe gaan speel, bykie klap rugby gaan speel,
maar ook my mind self gesê is, en vir myself gesê, as hierdie 10 maande verby is, wat ek die beers het, wil ek nie sê, of wil ek nie die hoor van, dan krijg ek die 10 maande, ons gaan in die wereld wat ek kan kom. Ek het toen my debuut gemaakt in 2025 in Oost-London, waar ek ten behoorde gespeel het. En dan 2 weke na dit, en toen kreeg ek op call up, dat ek gaan speel in die Olympics, dat was op Easter toernooi, wat ek gaan speel het, waar ek 2 ure uit die Talomhaas competitie onttrek het. En ek sê toe vir myself, dit is 'n klap in die gezicht, ek wil 'n beker wen vir Houses, maar ek het altyd die grote prentjie gesien. En ek het toe snot in die hande geheel, want ek nog gespeel het nie. En ek speel toe, en ek krijg toe besering, en was nog een setback, en ek sê vir myself, joh, maar, ek gaan dit voor my laat, en ons qualify toe laas jaar, vir die eerste keer, in die Currie Cup, na, weet jy hoeveel jaar, ek het na 15 of 18 jaar, wat is weer qualify om Currie Cup te speel, en ek het niks Currie Cup keers niks gespeel nie, was altijd deel van die oefengroep, en ek sê vir myself, gaan ek alweer in pre-season, of in off-season, so om rugby te speel, en die praat is op my Kosovabies, en sê vir my, ok, is fijn, hy gaat vir my, saam met Coach Philip praat, Coach Philip het gesê, is fijn dat ek vertel kan gaan, en ons is net klaar met die Currie Cup, dus is die week op vakantie, en ek wacht nog steeds vir die cola, niks gebeur nie, toen ek myself gesê, ok, is fijn, ek moet maar muziek maak, dat ek weer gaan pre-season so lang, enige rugby te speel, en net die Navi voor ons begin, toe sy aan nommer, of 2 nommer, dat my heel terug bellen van die Navi, ek tel my phone op die, totdat sy maandag begin het, en ek sê vir my, met die probeer jou de hele tijd, en ek antwoord my phone neem, maar toe sê vir my, ek tel so maar nommer op, of een phone nummer, nommer dat ek ken nie, en ek sê vir my, Coach Philip wil jou gehad, daar so by die sewas, so, ek wil met die maandag gehad, maar toe ek die dinsdag begin, kan jy met heel wat van haar, het was vir my so, een vinnige aanpassing, om van 15 af, na 7 tot te beweeg, en met die woorde sê ek ons hawe soek, dat ek gaan vertel, maar dat in die uitweekie, kom ek terug, en ek sê toe my gedagtes, toe ek sê aan die sale, voor ek sê myself, nou is het tyd om my droom te jaag. Ek sê toe myself, ek kom nie terug nie. Aangegaan, en ter coach vir my laat weet het, die transition vanaf week 1 na week 2, dat ek daar was baie goed geweest. En hulle dink, hulle gaan my hou van, hulle planne met my, vir Olympics 2028. En toe sluit aan, by die Bliswokke voltyds, ek was tot daar geweest, nou het Zoonlaan, ons bereid toe voor Dubai, ek het die span gemis van Dubai om my debuut te maak, was baie klein geweest, die maas was baie klein. En ek sê vir myself, ok, is fijn, daar is nog een kans, ek het in Dubai gespeel, maar ons speel toe as die international invitational span, voor een span van Amerika, die Shogun, en ons eindig de tweede in ons competitie, en 2026 begin weer, en ek sê vir myself toe, maar ek hou het in 6 jaar met die te maak, vir die Bliswokke. En 2 weke na dat ons kon weer ingeoefen, kon sy sê vir my, gaan vir my kans gee, en hy het my nie gesê, wat ek toen nie gaan speel, ek speel toe die ene in Australië, waar ek die gemaakt het, waar ek my eerste wedstrijd in Spanje wat ek gespeel het, wat ek gewin het ek my debuut gemaakt, en dat was so vir my riem onder die haar geweest, van daar baie jongmanne daar buiten, wat droom om die grootbode kop te doen, om maar voor te staan, om die naast te sing, reg oor die hele wereld. So, daar is van my story, dan het ek nog ietsie klein wat ek met julle wil deel, vir die jongmanne en jongvrouwe, wat hierdie derby ingaan, en
ek het ietsie klein vir julle gebring wat sê is, always put the logo before the ego. Kan iedereen met dit sê wat dit beteken? Niemand hier. So, die betekenis daarvan is dat betekenis op altyd die bets eerste stel, die span eerste stel en nie vir jouself nie. En dan die betekenis daarvan is, jy verteenwoordig jouself, jy verteenwoordig jou familie, jou vriende, jou spanmaats, jou skool, jou gemeenskap. En dan het ek die key principles van die spanmeester. Enige besluite wat geneem word op die veld, van die veld af, dit gaan die span benefit en nie vir jou alleen nie. En dan die sacrifice daarvan is elkeen, coaches, spelers, onderwijsers, medics, maak nie saak, wat ook al het, elkeen is verteenwoordig om 'n rol te speel in dit. En dan unity, ek gaan dit in Engels sê, individual brilliance is useless if it disrupts the team chemistry. So dit beteken is, as jy as individueel nie, as individueel wil die man op van die oomblik, gaan dit nie vir jou benefit nie, wanneer jy die span te nakom. So, dan het ek Bybelvers op vir julle, Joshua 1 vers 9. Ek self gee jou die opdrag, wees steen, wees vastberaden, moenie skrik nie. Moenie bang wees nie, want ek, die Here, jou God, is oral waar jy gaan. So, dan wil ek net afsluit met, as jy nog nie na Derby feeling is nie, of na Derby vibe is nie, kom nou al by, want as jy weer ooit vriend, dan is het voorbij, vooral die vrienden wat in de laatste jaar is vraag, hoe my jy ken dit, en ek mis dit nog elke dag, of elke jaar as ek dit kom. So, gaan uit, gaan geniet Derby 2026, speel vir mekaar, speel vir die man langs aan jou, speel vir die persoon in 'n beter posisie, en soos Evo Banda, of ja, Evo Banda en Evo Oppel te sê het, dit gaan nie oor wat op die veld gebeur, het gaan oor wat van die veld gebeur, so die sportmanskap en die vriendskap wat verbou word, moet nog lang hou. Baie dankie. Ek weet dat hulle jou storie sal dra met hulle hart en dat jy hulle inspireer om 'n beter persoon te wees. En mag God vir julle seën met alles. Dankie. Jy hoef nie julle nie trots om van die wêreld te wees nie, man.
ons het 'n gesegde wat ons sê, jy worry vir nie, ek se tweede lied. As het nou. Het is nodig. Luister eens zo, kijk. Ik weet het maak altijd grapjes en zo. Maar ik weet wat jullie doen op Facebook. Zodra ik die derby verloren en zie jullie ja, ze nog all things are possible. Ja? Maar ik myself, Cole, and the people that just spoken that you see in green and the yellow, dat een mens kan niet zo praten als ik aan getuig van de goedheid van die Here. En ik ben so blij hy halve Joshua 1 verse 9, I mean we all know it. En ons allemaal, kijk, voor mij en my vriend nou ek kerk, ek gaan nie op waar ek is. Ek is so blij, hy noem die vers, ons ken die 10 gebooie in die Bijbel. En ons allemaal is, you know, be strong and courageous, bla 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 bla, het klink lekker. Maar as jy Joshua 1 lees, van vers 1 tot vers 9 sê die Here 3 keer, wees sterk en vol moed. Maar die derde keer wanneer hy dit sê, I take a moment to acknowledge that as well. Absolutely, let's give a round of For your applause for our teachers. teachers. It is, ek dink, this is net ernstig praat. I don't think you guys realize the importance of having good teachers. Gretchen Arendse wat daar sit, there was a time where I wanted to kill myself and I was depressed. And she was the one that saved my life. So ek sê, daar sit Jenny. Like we're seeing so many things. Cole can testify to his experience at New Orleans and how teachers that supported us, motivated us, literally die woorde wat hulle gesê het, dra ons nog steeds. So ons is nie sommer net 2 skole wat derby teen mekaar speel nie. Ons kom van skole wat karakter het. Met God is alles moontlik. En ek wil hê julle moet op die veld gaan wanneer julle sing daar die eerste boutes, bandas bout. En so dat julle dit vir julle enjoy. And at the end of the day, it's a great experience. En met daai gesê, Cole, Yes, Ek en moet dan een sê grappie- dankie pastoor. absoluut, Baie absoluut. dankie. Kyk, terwyl hy gepraat het, julle al wat in my kop speel is met taktieke, et cetera. Nee, julle is die punkster mense. Sy wil maar Julle net haar gaan skoene los. afwys, is al. Hy is wat net hy sy doen. sien julle ons het dieselfde skoene aan. Hulle het nie gesien nie. Ja, Hulle het nie ons gesien. kom met 'n plan. Ons kom met 'n plan. Unity. Ek het Sien al- julle? Ja, hy het vir my dieselfde broek gehad koop by Mr. Price, maar dit trek ek dit nie aan nie. Ek het 'n Timo ietsie aan. Daar sê. Maar Wat- soos ons speaker ook gesê het, Wat julle moet in die moment bly, né? Want môre is die derby verby en dan is ons spyt dat ons nie in die moment hier was nie. So kom ons inspireer gou 'n bietjie hy derby gees. Ek het een vraag vir jou eerste. Wat is jou vraag? Jy praat baie. In jou 5 jaar, hoeveel derbies het julle gewen? Alles. 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 No, no lie. Ek kan nie alles wees. Wat sê wat my hoof sê? Dit is fijn. Dit is fijn, die dans, ek het. Absoluut. Uit my 5 jaar het ons nie 2 keer gewen. Sien julle raas alweer die meeste. Ek het 'n punt. Ek was graad 8. Toe is ek daar by die derby, nee. En toe Kal het van sy karskuit. Julle is nou opgeskiep met my. Sadly. Beautiful. So toe ek nog graad 8 is, toe weet ek nie nog van derby nie. Ek is net daar saam met my oom en Paul. En toe kyk ek agtertoe en toe ek terugkyk, toe het Bitterhout oorgeskop en toe wen ons die derby. En toe verloor ons 3 jaar agter mekaar. En toe ons matriek kom, natuurlik toe wen ons die derby. En die boodskap wat ek vir julle wil gee. Nee, kyk vir julle almal, maar die boodskap wat ek wil gee, dit maak nie saak wat in die middel gebeur het nie. Hoe jy begin het en hoe jy eindig is al wat saak maak. That's it. Baie dankie wie. Without any further ado, gaan ons gou hy gees weer terugsit in die aand, né? En ons gee oor aan die volgende dansitem. Geef vir hulle lekker round of applause. Moet ek lotion? Lotion? Moet ek naamlik met jou? Nee, ga staan.
apologies, this is me. Jo, baie dankie. En mag daar nou ook iets inspiration vir die rugby spelers ook wees, né? Daar's soveel hart wat julle nou hier gesien het. Mag julle met daai selfde hart op die rugbyveld ook wees. Nog 'n ander klap vir hom man. Welkom. Die volgende tema maak my nogal baie happy, want ek was self 'n trotse hoofleier. Hoofseun van die Orleans Sekondêr. En ek was actually in my jaar nogal bietjie disappointed want ek het die sport gespeel nie. So ek het nie gepraat by die sports-event nie. Dit was die onderhoofseun. So ek is nou, kyk hoe weekie Here nie, nou is ek terug. Nou kondig ek hy hoofseun aan, né? So you might not be where you think you're going to be, but years down the line, if you keep at it, soos wat ek gesê het, if you keep at it, you're going to come back in a way that's even better. So I'm going to take this opportunity to call both the head learners of KN, Zahir Miller and Lyra Andrews. Give them a round of applause. And then on the same note, I'm going to call the audience's head learners as well to stand next to them in unity as they speak. Cullen Fortuin and Beasley. Good evening, New Orleans Secondary School. Good evening, Cranberry Secondary School. The wait is finally over. The unmistakable aroma of Derby fills the air. Excitement echoes through every conversation, and the anticipation is enough to give anyone goosebumps. The momentum is building, the passion is undeniable, and we cannot wait to witness another unforgettable chapter in this historic album. To our principals, teachers, coaches, officials, parents, and every learner from both schools gathered here tonight, welcome to one of the biggest highlights of our school calendar. Firstly, we would like to express our sincere gratitude to New Orleans Secondary School for hosting this event. Thank you for your warm hospitality and for the tremendous effort, sacrifice, and dedication that have gone into making this event a success. We truly appreciate everything that happens behind the scenes to bring an event like this together. Reflecting on this year's theme, in unity we meet and in strength we compete, we realize that it is far more than just a slogan. It captures the very essence of what the derby is about. We may come from different schools and different backgrounds, but this special occasion unites us through our shared love for sport, tradition, and healthy competition. Of course, once that whistle blows at Forest Stadium, friendship takes a brief time. To every athlete representing your school, know that you already have our respect. You have sacrificed countless hours, endured early morning and afternoon training sessions, pushed through sore muscles, and dedicated yourselves to reaching this moment. To every athlete here tonight, this is your stage. So play with courage and play with passion. Most importantly, play for the badge on your chest. Give everything you have, because while talent may be moments, teamwork is what wins derbies. To every supporter, remember that you are part of the team too. Be loud, be proud, lift your school with your voices, but also always remember that true school spirit never requires disrespect. Cheer passionately for your team while showing respect to your opponents. And now to our hosts, New Orleans Secondary School. We know you are prepared and we know you are determined to defend your own ground this year. We respect that, but Clay and Yereberg did not come here simply to enjoy the hospitality. We came to compete, we came to give you everything we have, and we came to earn every victory. If our supporters are able to make a little more noise than yours, well, that is simply the Cardinals' spirit. One thing everyone knows is that Cardinal never backs down from each other. We compete with love, we compete with love.
most importantly, we compete for one another. We have proudly lifted that derby trophy for the past 2 years, and we certainly have no intention of giving that legacy up for anyone. Let us remember the first part of our game, in unity we win. We shake hands before the game and we shake hands afterwards, because respect will always be greater than any round. Until that final whistle blows, give nothing less than your very best. Remember every coach who believed in you, every teacher who encouraged you, every parent who supported you, and every teammate who stood beside you. Embrace this privilege, rise to every challenge, and leave the field with no regrets. Thank you to everyone, and we hope you enjoy the rest of the evening. Travel safely, and may this year's 2026 derby be one for the history books. May the best team emerge victorious. Thank you. Goeienaand, dames en heren. Ik ga mijn toespraak zo'n beetje kort doen, zoals tijdens de derby wedstrijd. Vanavond kom ons hier saam om die vooruitzicht te vieren van die komende derby. Dit is die oomblik waar opgewondenheid en vastberadenheid oorgaan, terwyl ons gereed maak vir 'n week van uitsonderlike sportcodes tussen ons twee skole. Die derby is veel meer as slegs 'n wedstryd of 'n telling op 'n telbord. Dit is 'n bewys van karakter, skooltrots en deursettingsvermoë. Beide skole betree hierdie wedstryde met hoë verwagtinge, gedrewe deur passie. So kom ons speel tot die laaste vletjie plaas. Dit gaan egter slegter wees om nie op beste te gee op daardie veld nie. Ons sien Klein Heuvelberg se oë is vol vuur, maar ek is seker ons sal net rook agterlaat. Ons is gereed, nie deur groot woorde nie, maar dit die ure van voorbereiding wat agter elke speler staan. Kyk om u heen, elke leier wat vanaand aanwesig is. Elkeen van ons speel 'n belangrike rol by ons skool. Elke leier vorm 'n deel van iets groter. Of u nog volgende week op die veld uitspeel, op die paviljoen 'n stem dit maak of agterskerms bydra tot die sukses van die geleentheid. Elkeen dra 'n verantwoordelikheid. Waar daar gesonde mededinging is, deel ons ook 'n waardering vir die sport. En aan my skool, as ek kyk na waar ons kom en die hart waarmee ons hierdie derby instap, loop my bors uit van trots vir hierdie skool. Volgende week gaan ons nie speel nie, ons gaan heers. Kom ons gee alles, dra ons klere met eer en wys presies wie ons is. Aan ons eerste span rugby spelers, manne, julle stap daar die veld met die swaarste las, maar julle stap nie alleen nie. Elke uur op die oefenveld, elke druppel sweet en elke offer wat julle gebring het, lei na hierdie oomblik. Die hele skool staan letterlik en figuurlik agter julle rug. Gaan uit daar en speel met trots, speel vir jou broer langs jou en wys vir hulle dat ons nie daar is om deel te doen, maar om maklik te wen. Hulle kan maar bly praat en dink hulle is gereed met al daardie groot stories van oorkant af. Maar na al die praatjies gaan hulle eers op daardie gras besef wat dit werklik beteken om teen die Orient te staan. En elke speler wat volgende week die veld betree, speel met trots en in gedagte aan die spanmaat aan jou sy. Geef van die eerste tot die laaste sekonde jou uiterste bes. Weet dat honderde ondersteuners jou sal aandra. Hulle noem dit 'n derby. Vir ons is dit eenvoudig. Nog 'n geleentheid om hulle terug te stuur en 'n langer reis toe en 'n nog langer storie oor wat kon gewees het. Hierdie is ons oomblik. Is los of niks. Orient!
There's something special about the derby. It is more than just a fixture on a calendar. It is more than just a game. And it is more than a score on a scoreboard. A derby is where passion meets purpose, where preparation meets opportunity, and where the entire school comes together to remind everyone exactly who we are. This year's themes capture that perfectly. In strength, we compete. In unity, we meet. Strength is what pushes us to run faster, jump higher, and fight until the very last whistle. But unity is what transforms ordinary learners into an extraordinary school. Unity is what turns thousands of individual voices into one unforgettable rule. It is unity that does that. It reminds every player that they are never standing alone. It turns applause into confidence, encouragement into courage, and a school into a team. To K. Liebenberg High School, welcome once again. We hope you enjoy the derby, just like the final score. And to be fair, the past 2 years, you've got a taste of victory. But the trophy doesn't have the GPS. But somehow, we always seem to know when New Orleans is. But beyond the excitement, there's something important. Let's show respect to our opponents. Because true greatness is not only measured in victory, but in character. Let's make sure that when people talk about this derby, they don't only talk about the score. Let them talk about the spirit. Let them talk about the unity that will define this derby. So as we stand on the edge of what is about to begin, let us not think only about games or results, but let us always have that sense of exuberance and simply enjoy and have a good time. Because for many of us in grade 12, this is our last derby and our last learners sport function. Let's make sure it's one we remember long after we leave this room. Let us think about legacy, because in a few years, we will not only remember who won or who lost. People will remember how we showed up, the energy we carried, and obviously, the unity we had. New Orleans. It reminds every single player and every supporter that we are part of something astonishing. And if we stand together, truly together, then no matter what happens on the scoreboard, we will have already won where it matters first. And that is in pride, in unity, and in spirit. Once again, in strength we compete, in unity we meet. And we do not just compete, we leave a mark. New Orleans! Wat so lekker steek as hulle so staan. Ons opvoeders leer nie vir ons is die beste nie. Hulle leer vir ons geniet jou best. I just want to remind you a line in our anthem. Ons beste sal How do you perceive do you enjoy my darling fashion requests? Ek soek nie van kaptein van Kildaren, maar my volgende duty is om die kapteine se optoere verstaan search tot af. Het jy nie fashion requests? Is al baie disappointed in jou met should I give you 5 minutes?
R25.000 rand. Maar wat ek vir julle wil sê, is dat in my laaste jaar, soos ek sê, ons het ons nou 3 jaar agter mekaar verloor. En julle weet wat die kinders doen as jy sien jou skool op voorjaar, hulle wil ons al klaar oor die goed. En die Robanda staan daar, Robanda sê terug. Nou, natuurlijk, soos julle nou al kan achterkom, ek volg die reels. En ek sê vir Robanda die maandag, wat nou moet hulle vir die borge verduidelik, hoekom julle nie soos julle hoewe dan ons sê, julle wil hulle gedraag, want het gaan oor die karakter op die veld. Toe sê, maar sê vir die borge, ons langlaas weg. Ek maak die saak, wat ons doen, ons haal op die veld, vroeg hoeveel ek die geblaas het. O, langlaas weg, so die oorlens, as julle nou weg, julle kan maar vroeg, stel het, jou mense, kan ek vroeg, weet jy wat van die kaptjie? Absoluut. Ek hoef net voor die neemt dat ek medespelers en
ons gewaardeerde opponenten. Met name die Maas en die voorrecht op de kaptein van ons eerste netbalspan te wees. Eerstens gee ons alle eer aan ons jongste vader vir die talent, gezondheid, geleendheid om vandaag hier saam te wees. Aan ons afwachters, ons is so dankbaar vir die tyd, geduld en opoffering. Baie dankie. Aan ons rugby eerste span, wil ek sê, julle speel nie op punte nie, julle speel vir die naam en naam van die Billeboos. Aan die span wil ek sê, ons het hard geoefen en opgeoffer. Ek is baie trots op julle. Onthou, volgende week speel ons nie weer vir 'n telling nie. Ons speel vir mekaar, vir ons skool, en vir elke oefening, opoffering en oomblik wat ons hierheen gebring het. Speel met trots, met passie en met respect. Gee alles wat julle het, en ongeacht die uitslag. Stap van die baan af met julle koppe omhoog, want ware kampioene word gemeet aan hul karakter. Aan ons opponenten. Mag volgende week se wedstryde wees aan goeie sportmanskap, respect en gezonde mededinging. Mag ons mekaar uitdag om ons beste te lewe. En dan hou dat. Wanneer die uitblikkie blaas, ons allemaal as deel van dieselfde sportfamilie. KN. Ons hoop julle het genoeg water van daardie dag. En oor die plan julle baie te laat smeet. Strijd in de school, goede vriendschappen en onvergetelijke herinneringen. Onthou, in strijd we compete in unity we meet. Baie dankie. Goeienaand aan ons gerespecteerde schoolhoofden, mevrouw Oppel en mevrouw Banda. Opvoeders, afwachters en die belangrijkste, die spoormannen en vrouwen van Derby 2026. Wat een bijzondere voorrecht is het vandaan om voor jullie te staan als Klemerenburg Secundaire School de eerste span van de kaptein. Mijn naam is Lau Dirks, beter bekend als Derby 2026. Ik ben in het aangekomen. Ik woon in het jaar 2 toen ik zo school in elkaar op de relatief jaar inliep. Zoals die bekende woorden luiden. 2 kilos 3 en 1 must die. Dat is een wedstrijd voor passie, intensiteit en een winter waar de beide scholen na een jaar kunnen zien. Dat is de gelegenheid waar gemeenschappen samenstaan en die geest van rugby gevierd wordt. Derby gaan we veel meer als het winnen verloren. Dit gaat over discipline, wederzijdse respect, deelzitting verloor in Spanje. Dat is hier die waarde dat ware kampioenen bestrijden. Aan onze opponenten, die oorlog secundaire school, ons en die voorste respect voor jullie. Ons weet, jullie zal alles doen. Die strijd waarna van jaar zich eenmaal verwijst. Maar onthou ook die ons is, K1. Die K staat voor kracht en die 1 voor nooit opgenoemd. Ons staat bepaald ook met kracht, geloof en hart. Ons as een reed voor die uitdaging. Moet nie bak om het wees doen. Ons beloof, jylle sal veilig huis toe gaan. 2026 is jylle huis, ons huis. Aan die span wil ek sê, speel hierdie derby met trots, waardigheid en eer. Vandaag gaan dit nie net oor talent nie, dit gaan oor karakter. Vir maande het ons opgeoefen, hard gewerk, pijn verdien en sweet gestoot om vir hierdie oomblik gereed te wees. Kom ons skryf van jaar ons eie hoofdstuk in die geskiedenis van Derby. Kom ons wys waarvoor Klemerenburg staan. Aan ons afwachters, die onpersoonlijke jelde achter hierdie span. Baie dankie vir elke eer, elke opoffering en elke woord van aanmoediging. Dankie dat julle in ons vergroei, selfs wanneer ons soms aan onsself vertwyfel het. Ons beloof om elke minuut op daardie veld alles te gee en met ons skoolse naam hoog te hou. Ten slotte wil ek elke speler uitdaag om die beste rugby van sy lewe te speel. Kom ons speel met trots vir ons skool, met respect vir mekaar en met waarheid vir die spel. Kom ons speel ons ondersteuners Derby wat hulle nog lang sal hou.
God bless us, God bless God, God bless us all. Auntie. Goedendag, principalen, opvoeders, africhters, gastsprekers, borgers en leerlings. Ik is Andrew Bugers, eerste span rugby-kaptein van de Olie Secundair. Oor een paar dagen, op 8 augustus, stap ons hier op veld binnen voor een van de jaar's belangrijkste wedstrijden, ons jaarlijkse derby. Die derby gaat echter oor meer als met die eindtellen. Het gaat oor trots, toewijding en die voorrecht om ons school zijn naam en kleren met eer te brengen. Voor ons sportmannen en vrouwen is dit een gelegenheid om te wijzen waarvoor ons maandenlang voorbereiden. Voor ons ondersteuners is dit een gelegenheid om achter ons spannen te staan en hulle van die eerste tot die laatste vlekje te ondersteunen. Kom ons wijs respect voor ons tegenstanders, maar nog meer trots op ons eigen school. Mag ons allemaal ons deel doen om van hierdie dag bij dag te maken. Ons met trots terug naar toe. In Kaya Kuro, in strength we compete. In unity we meet, but you crumble under pressure. We fall and we feed. We train together, rise together. That's why we need. While you're busy making excuses for the else you feed, by your hand. Baie dankie, we gaan klap vir ons kapteine. As die leadership so lyk, dan dink ek ons al twee staan 'n kans, nee? Both of us, we stand in equal chances if our leadership looks like that. We'll now give over to our team. KN, is julle nog hier? Die audience, is julle nog hier? Put your hands together and say a special thank you to our MCs, the rejectors! I'm going to ask everyone to stand. You will see the sport screen projected on your sides, and we will read the creed together. I believe that all people in our country are equal in human dignity and worth, and that through sport I am given the opportunity of making friends and show by my actions that I believe in the equality of all people. I believe that I must behave like a true sports person and respect my opponent at all times. I believe that I must be fair towards my opponents while I support my own team. I believe that I must be modest in victory and ask whether victory has been gained by fair means. I
with good grace and give my opponents the praise due to them for gaining victory. I believe that I must use sport not only for my own benefit and advantage, but also to live out and demonstrate my sincere interest in and concern for my fellow South Africans who are part of our nation and are all entitled to fair, just, and equal treatment and opportunities in the land of their birth. Thank you very much. Om die bedankingsfonds te doen, terwyl juffrou Oppak afbeweeg om amptelik die David vir ons te open. Ons is elke dag dankbaar vir sy genade, leiding en verleiding. Ik wil ook graag ons grootste borg van harte bedanken. Baie dankie aan FNB, ons hoofborg vir julle ongelooflike ondersteuning en bydrae tot hierdie geleentheid. 'n Spesiale dankie aan mevrou Banda en die KN personeel, asook mevrou Oppel en die personeel vir al die reëlings, moeite en harde werk wat agter die skerms ingegaan het om hierdie vaststelling te maak. Baie dankie ook aan ons gastsprekers, Ronaldo Jan en Debel Diemen, dat hulle vandag hulle tyd afgestaan het om 'n praat met ons te doen. Ek wil ook die lede van Klank bedank, die Bukers Transport wat die leerders by hulle sal vervoer en McDonald's wat die etes vir ons voorsien. Aan ons MC's, Paul Wessels, 'n oud student van die Orleans en Veronique Jeftas, 'n oud student van Klein Ledeweg. Baie dankie dat julle die geleentheid met soveel energie en professionaliteit aan die gang hou. En laastens maar ek beslis nie die minste nie, wil ek ons leerders bedank. Dankie vir julle ongelooflike deelname. Julle ontmoeting, julle spoor en die energie en die gees wat julle na hierdie geleentheid gebring het. En regtig maar dit aan spesiaal gemaak. Julle deelname, as ek enige een uitgelaat het, vraag ek nederig verskoning, maar elke persoon wat enige bydrae het, groot of klein, waar ek uitdank. Ons waardeer julle met meer as wat ek ook kan sien. En hiermee verklaar ek Derby 2026 amptelik geopen. Mr. DJ,